Uno munsi Eldoret imaze kuba isoko rizwi ry'ingingo z'abantu, aho ukeneye impyiko anyarukirayo. Cyane ko atari kure cyane, nahangaha hirya mu baturanyi bacu bo muri East Africa mu gihugu cya Kenya. N'ibitaro by'ibanga bitazwi, hari amasezerano asinywa mu mwijima ahaberamo ingurane y'ubuzima n'ifaranga. Muri Kenya muri Eldoret, kugira ngo umubyeyi yishyurire abana be ishuri anabone ikibatunga bimusaba kugurisha impyiko ye. Abamotari bona muri uyu mujyi ni benshi muri bo bafite inkovu kunda, ko basigaranye impyiko imwe indi barayigurisha kugira ngo babashe kugura izi moto ubona bagendaho banabeho. Abenshi muri uyu mujyi bafite depression cyangwa agenda gakabije, abandi ni abasinzi kabombo nyuma yo kugurisha impyiko zabo ngo zibahindurire ubuzima, ariko bikaba iby'ubusa. Ubukene n'ubushomeri niyo ntwaro ya mbere yabashoye muri iki gikorwa cyari gihagarariwe n'abakuru bakomeye, ku buryo na leta itagiraga icyo bikoraho. Uno munsi Eldoret imaze kuba isoko rizwi ry'ingingo z'abantu, aho ukeneye impyiko anyarukirayo. Cyane ko atari kure cyane, nahangaha hirya mu baturanyi bacu bo muri East Africa mu gihugu cya Kenya. Ese iki kibazo cy'impyiko zitangwa n'ingingo zigurishwa ntago kizototera akarere kose, tukisanga nahangaha byahageze ku buryo wisanga abajene b'i Kigali basigaye batanga impyiko ngo bahabwe amafaranga. Ibaze natwe bihageze uyu munsi muri Kigali, ukisanga mu bajene muziranye b'urubyiruko 5 mu 10 baradoze kunda kuko batanze impyiko zabo bagahabwa amafaranga. Bakaba bayo nk'abazezenge, abandi ari abasinzi kuko batanze impyiko zabo bagahabwa ipinda, bagahabwa amafaranga, umufungo usimbura ubuzima. Uko biri kose business kanya iri muri Kenya nimara kugera i Kigali no muri Afrika hose zaba yahageze. Akanya bahita wibaza ngo ese ahazaza ha Afrika haba hameze hate? Ese ibi bintu Perezida wa Kenya William Ruto arabizi? Ese nimba abizi abikoraho iki? Ikaze twinjirane mu isoko mpuzamahanga ry'impyiko z'abantu mu mujyi wa Eldoret muri Kenya, aho ugurisha impyiko yishyurwa nk'ugurisha imineke, ariko ugura akishyura nk'ugura zahabu. The people who buy your kidney pay about 80,000 British pounds and you got paid. Abantu bagura impyiko zanyu bishyura asaga amapawundi 80,000, ubwo tuvuge arenga 150 z'amanyarwanda, naho mwe mukishyurwa amapawundi 800 yonyine. Byongo bitandukanye rinini ahangaha ryayo muhabwa nayo muba mwagenewe yakwa umukiriya. Munyemerere banze batembereze mbamenyesha mbaye n'amakuru menshi kuri uyu mujyi kubatawuzi. Eldoret ni umujyi uherereye mu burengerazuba bwa Kenya, ukaba ari umurwa mukuru w'intara ya Uasin Gishu. Uyu mujyi utuwe n'abarenga 480, biwugira umwe mu mijyi 5 ya mbere ituwe cyane muri Kenya, ndetse ni umwe mu mijyi iri ku muvuduko udasanzwe mu iterambere. Eldoret iherereye mu birometero 873 uvuye i Kigali mu murwa mukuru w'u Rwanda. Uretse kuba ari umujyi uzwiho kuba uri muri metero 2100 uvuye ku nyanja, biwuha kugira ikirere gikonja, ndetse ukaba ufite ubutaka bwiza bwera binatuma bawutazira akazina ka Eldorado. Uyu mujyi ni iwabo w'abakinnyi benshi by'umwihariko bamenyekanye cyane ku isi mu gusiganwa ku maguru, barimo nka Genevieve Jokisogei, Wilfred Bungei, Wilson Kipketer n'abandi benshi. Ibi byose ariko sibyo tugiye kugarukaho, ahubwo tugiye kuvuga ku nkuru yatumye uyu mujyi ugaruka mu nkuru nyamukuru z'amakuru. Ni inkuru y'ukuntu benshi batuye muri uyu mujyi bagurisha ingingo zabo z'umubiri kugira ngo babone amaronko. Ni ibizwi mu ndimi z'amahanga nka transplant. Ubundi transplant bivuze iki mu magambo arambuye? Transplant ni igikorwa cy'ubuvuzi aho ingingo nzima zivanwa mu muntu umwe zigashyirwa mu wundi ufite ingingo zirwaye kugira ngo zimufashe gukomeza kubaho, cyangwa ingingo zikavanwa mu gice kimwe cy'umubiri zigashyirwa mu kindi gice cy'umubiri nanone, zigasimbura izindi mu kandi gace k'umubiri nanone. Zimwe mu ngingo z'umubiri zimurwa hagati y'abantu babiri harimo nk'impyiko, umwijima n'umutima, naho bimwe mu bice by'umubiri byimurwa bivanwa mu gice kimwe bijyanwa mu kindi harimo nk'uruhu, amagufwa, umusatsi, umusokoro n'ibindi. WHO cyangwa World Health Organization ivuga ko organ transplant igomba gukorwa ku bushake bw'utanga urugingo kandi adahawe amafaranga. Muri make ntabwo byemewe ko wafata urugingo rwawe nk'impyiko ngo urugurishe.
ibyo ntago amategeko mpuzamahanga abyemera. None se muri Eldoreti aho bikorwa bite? Tugiye kumva inkuru y'uko bamwe mu bakuramo impyiko byabagendekeye. Inkuru zitandukanye z'abantu bagiye batandukanye biganjemo urubyiruko bo mu mujyi wa Eldoreti batanze ingingo zabo by'umwihariko impyiko, bahera ku kintu kimwe cyo kuba barabikoze bagatanga ingingo zabo kubera ubukene. Ikindi nuko nyuma yo gutanga ingingo zabo bicuza, dore ko amafaranga bahabwa nubwo baba bakeka ko ari ayahindura ubuzima, birangira ntacyo abamariye muri rusange. Amavuriro akorerwamo operasiyo zo gukurwamo ingingo muri Eldoreti ni menshi, ariko ivuriro ryamenyekanye kurusha ayandi yose cyane ni Medihill Hospital. Reka twumve ko bamwe byabagendekeye bajya gutanga impyiko zabo. Umwe mu batanze ubuhamya yitwa Ariko. We stayed in a bed sitter, and we were, by that time, we were 8 people in that house. Ariko ni umugabo w'imyaka 30 y'amavuko wari ufite amadeni menshi yaramurenze mu myaka 3 itambutse. Ngo umunsi umwe umuntu yaraje aramureba atangira kumwigisha kubera ubukene Ariko yari afite yaremeye. Mu minsi mike Ariko yisanze ari kumwe n'abandi bantu bagombaga kubagwa bakavanwamo impyiko. Ariko ati twari ku bitanda mu cyumba cy'abantu 8. Nyuma y'iminsi 3 banjyanye kwa muganga batangira ubuvuzi bwabo, bambajije ibibazo byinshi. Ariko akomeza avuga ko bamuhaye ibyangombwa bya fake bya pirate ndetse asabwa gusinya impapuro zemeza ko atari bwishyurwe, ariko nyuma y'iminsi 2 amaze kubagwa yahawe amafaranga ye arataha. Ndetse Ariko ahangaha akomeza avuga agira ati amafaranga bampaye naguzemo moto, andi yishyuramo amadeni ya mama we ndetse anamugurira televiziyo nshyashya, gusa nyuma y'ayo amafaranga yose n'ubundi yaje gushira. Ariko akomeza avuga ko yagira inama abandi batarakora ibintu nk'ibingibi yakoze ngo babyirinde ko amafaranga batanga ari makeya adashobora kuguhindurira ubuzima koko. Indi nkuru ni umusore muto cyane ukiri muto bitaga Kipuruto Mary w'imyaka 22. Yagurishije impyiko ye kugira ngo atangire ubuzima bwiza. Yaguwe cyane n'ubuzima ku buryo yavaga ku kazi kamwe ajya ku kandi, muri make ibintu byaramucanze. Ngo umunsi umwe ariko haje inshuti ye iramubwira ngo hari inzira izi yihuse yo kubona amafaranga ugahita ukira. Akomeza avuga ko yabanje kunangira umutima, ariko nyuma ubukene n'ubushomeri bikomeje kumurembya abura ubuhakana aremera, ndetse ngo yemerewe guhabwa ibihumbi 6 by'idolari, ayo ni amafaranga arengaho gato miliyoni 8 z'amanyarwanda uyu munsi. Aya si amafaranga menshi cyane, ariko nanone amafaranga make mu gihugu aho average monthly income ari amadolari 500. Muri make ushyize ku mpuzandengo muri Kenya, buri munyakenya yinjiza byibuze amafaranga 600 by'amafaranga y'u Rwanda ku kwezi. Yajyanywe kuri Medihill Hospital aho yakiriwe n'abaganga b'Abahinde. Ati the one who had taken me pointed at people around us. Nta kintu kimwe bansobanuriye. Uwari wanjyanye yantungiye urutoki abantu bari badukikije, aravuga ngo reba n'abangaba batanze ingingo zabo kandi urabona ko bameze neza, bagiye gusubira mu kazi kabo ka buri munsi, nawe nta kintu uri bube. Baramusuzumye maze bamuzana umugore mukuru w'umunyasomaliya yari agiye guha impyiko. Ubundi abadogiteri 2 bamusaba gusinya impapuro zari mu Cyongereza, aho avuga yuko nubwo yasinye atarazi ngo arimo gusinya ibiki kuko atabyumvaga. Ati he asked me how old I was, and when I told him, uwo muganga yarambajije ngo mfite imyaka ingahe, mubwiye imyaka yanjye arambwira ngo ndacyari mutoya, gusa arambwira ngo nta kibazo nzamera neza, ngo rwose humura nta kibazo gihari rwose. Icyakurikiyeho nuko yabazwe maze akurwamo impyiko imwe, gusa avuga ko bamwishyuye 4 by'idolari aho kumwishyura 6 by'idolari nk'uko bari babivuganye, ubundi bamwohereza iwabo ngo atahajye mu rugo. Yakoresha amafaranga yari yahawe agura telefoni nziza ndetse n'imodoka, nubwo iyi modoka nyuma yaho yaje kwangirika iramuhombera. Nyuma y'iminsi mike yatangiye kumva atameze neza, ananirwa kurya, agira isereri ndetse akanababara ku gice cyo hasi cyo kunda. Mama wa ati umwana wanjye yarafentinze agwa igihumure, fata umwanzuro wo kumujyana kwa muganga. Mama akomeza avuga ko abaganga bamubwiye ko umuhungu wasigaranye impyiko imwe yonyine. Byaramushenguye cyane kubona umuhungu wasigaranye impyiko imwe yonyine, indi yarayigurishije
ndetse avuga ko bakorera amafaranga binyuze mu bana nka Amoni, cyane ko yashimangiye ko bajya gukorera ibi byose umuhungu we ntabyo nk'umubyeyi we yigeze amenya, ntabyo yarazi, ahubwo ko yabimenye umunsi umwana we aremba bajya kwa muganga. Icyakurikiyeho nk'umubyeyi yabimenyesheje inzego z'umutekano ngo zikore iperereza kuri kino kibazo. Eric na Amoni si bo bafite kano kanya bonyine ubu buhamya nk'ubu, kuko hari n'abandi benshi bafite ubuhamya bumeze gutya muri uyu mujyi no hanze yawo. Hari undi mujyi witwa Oyogisi, ni mu birometero 180 uvuye muri Eldoret. Mu buhamya bw'abantu bane bo muri aka gace bavuga ko nabo batanze impyiko zabo muri Medihill Hospital. Bakomeza bavuga ko batasobanuriwe ingaruka zishobora kubageraho nyuma yo gutanga impyiko zabo no kubagwa, ndetse bose bagomeza kukuba ubukene aribwo bwatumye bemera gutanga impyiko zabo. Bano bose bavuga ko bahawe amadolari 2,000 nk'inyishu ya serivisi. Batanzemo 400 y'amadolari yahawe abakomisiyoneri babahuje n'ivuriro rya Medihill Hospital. Aha buri wese yacyuye amadolari 600 kuri buri mpyiko imwe imwe. Ingaruka zigera kuri aba bantu baba batanze impyiko zabo ni uko bazitanga bagira ngo ubuzima bwabo bwose buhinduke, ariko bikarangira bitabaye. Igikurikiraho ni agahinda gakabije no kwishora mu nzoga. Wibuke ko baba basigaranye impyiko imwe, bituma no gusubira mu kazi kabo ka buri munsi bigorana, ko ubuzima bwabo buba butameze neza. Kuramba kwabo kuragoye, nk'uko Willis Okumu wakoze ubushakashatsi kuri iki kibazo abivuga. Willis Okumu ati, it takes a lot of knowledge to know that this guy is not going to live for long because they're not eating well and they already have one. Sinigeze ko bisaba ubwenge bwinshi kumva ko aba bantu batazabaho igihe kirekire. Urabyumva, ntabwo barya neza, bari mu bisindisha kandi bafite impyiko imwe. Sinekereza yuko bazageza imyaka 60. Ibi ni ikimenyetso ko ari icyaha kigambiriwe bakorewe. Ubu uribaza uti ese zino ngingo zivanwa mu Banyakenya zijyanwa hehe? Ese ni bande bazigura? Umwe mu babazo bakorera ivuriro rya Medihill avuga ko ubucuruzi bw'ingingo bwatangiye mu myaka myinshi ishize. Avuga ko ingingo z'Abanyakenya zatangiye zigurwa n'Abanyasomaliya. Gusa muri 2022 abagura ingingo batangiye kuva muri Isirayeli, ndetse muri 2024 batangiye kuva mu Budage, ariko ngo hari n'abatangaga ingingo bavuye mu bihugu nka Azerbaijan, Kazakhstan cyangwa Pakistan. Uyu wahoze akora muri Medihill Hospital avuga ko abagombaga gutanga ingingo basinyishwaga impapuro zemeza ko batishyuwe kandi bafitanye amasano nabo bagiye guhereza ingingo zabo, nyamara ntibabaga banaziranye. Ibi babikoraga gutya kuko amategeko ya Kenya avuga ko organ transplant yemewe hagati y'abantu bafitanye isano cyangwa nko mu gihe ari igikorwa cyo gufasha gisanzwe. They just sign. Some of them. Aragira ati, kubera kutamenya ururimi bapfa gusinya. Bamwe muri bo baba bakiri batoya, bari no munsi y'imyaka y'ubukure. Uyu wahoze akora muri Medihill Hospital akomeza avuga ko kubahabwa ingingo ho bitita ku myaka, ngo yigeze guhabwa ingingo afite imyaka myinshi, yari afite imyaka 102. Akomeza avuga ko muri Medihill hari umuganga w'umubazi we ngo icyo abashaka ni amafaranga tu, ngo kandi akora transplant atitaye ku myaka yawe. Yakomeje avuga ko ngo umwe mu bagombaga guhabwa serivisi y'urugingo yitabye Imana ari muri icyo gikorwa, maze umubiri we woherezwa iwabo mu gihugu cye. Yashimangiye ko ngo iyi business ya transplant yarushijeho kwinjiza menshi kuva aho abakiriya bagura ingingo batangiye kuvira mu bihugu nka Isirayeli n'Ubudagi aho kuva muri Somalia. Ngo buri wese ushaka iyi serivisi y'urugingo yishyura amadolari 200, nyamara wibuke ko abagurisha ingingo bahabwa amadolari 2,000 yonyine. Ubu wakwibaza uti ese kuki abashaka ingingo bazishakira muri Kenya aho kuzishakira iwabo? Mu rugendo rwo kugera muri Medihill Hospital hari umuhuza witwa Medlead, uyu witwa Robert, ngo uyu niwe uhuza ishene y'abagura n'abagurisha ingingo muri Kenya n'ibihugu nka Isirayeli, Pakistani n'Ubudage. Umwe mu banyuze muri Medlead kugira ngo bahabwe impyiko ni Umudagekazi w'imyaka 57. Yari amaze imyaka 41 afite uburwayi bw'impyiko. Yari yarigeze guhabwaho impyiko ku myaka 25, amaze imyaka nayo ifite isa kwangirika ageze imyaka 30. Aribyo byatumye yongera gukenera indi mpyiko. Umugabo we washoboraga kuba yamuha impyiko ntabwo bari bahuje, n'umuhungu we bari bahuje yari akiri muto afite imyaka 22. Nyamara mu gihe utabonye umuntu uguha wa hafi mu muryango wawe, bisaba kutegereza hagati y'imyaka 8 kugera kuri 10 mu Budage kugira ngo uhabwe indi mpyiko. Cases nk'izi nizo zituma bamwe bava mu bihugu by'iwabo byakure bakerekeza muri Kenya kugira ngo babashe kubona ingingo zidahenze. Ese guverinoma ya Kenya yabikozeho iki?
fact-finding mission conducted by the Kenya Blood Transfusion and Transplant Service into medical... Raporo yakozwe na Kenya Blood Transfusion and Transplant Service hagati ya tariki 5 kugera tariki 8 Ukuboza muri 2023 muri Medihill Hospital igaragaza ko abahabwa n'abakira ingingo bagiye bagaragaza ko habaye igikorwa cya transplant hagati y'abantu badahuje gusa ngo yakomeje gukorwa bititaweho. Iki gikorwa ngo cyagiye gikorwa hari risks nyinshi zirimo nka kanseri, ndetse bakomeje kugikora ku bantu bato cyane no ku bantu bakuze cyane ndetse no ku bantu bafite ubundi burwayi butandura bari birwariye. Iyi raporo igaragaza ko izo operations zose zakorwaga ku banyamahanga zose zakozwe muri rivuriro zishyuwe hakoreshejwe amafaranga nk'uko DW ibitangaza. Iyi raporo isoza itanga igitekerezo cy'uko hagomba gukorwa iperereza n'inzego zibishinzwe ku bucuruzi bw'ingingo bukorerwa muri rivuriro, ndetse iyi raporo ntigeze itangazwa n'imyanzuro yayo ntiyahise yubahirizwa. Umwe muri ba criminal investigators wakoze iperereza kuri organ trafficking muri Eldoret avuga ko yahuye n'imbogamizi mu gukora iperereza kuri ibi birego bitewe n'ubwoba, ndetse yashimangiye ko abakoraga ibingibi byose atari Medihill gusa, hari n'andi mavuriro menshi muri Kenya abikora. Yaragize ati, dufite ahantu hagera kuri 2 cyangwa 3 aho transplants yakozwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Avuga ko ibyakuye mu iperereza ryiwe yabyoherereje Public Prosecutor's Office, ariko ntibigeze bagira icyo bamusubiza. Ngo ibi byamuciye intege mu iperereza ryiwe, ariko ngo arabyumva kuko hari izindi mbaraga zibyishe inyuma. Kugira ngo icyaha nk'iki gitegurwe hagomba kuba harimo abantu bakomeye babiri inyuma. Batanze impyiko zabo bizeye ko ejo hazaza habo ari heza, ariko basigaranye uburwayi, ubukene no kwicuza gushingiye ku binyoma babwiwe. Umuntu muri Eldoret, umujyi w'intware mu mikino, ariko burimo kuba umujyi w'inkovu z'ubukene n'agahinda gakabije. Iyi mpyiko imwe yagurishijwe ishobora kuba yaraguze moto cyangwa inzu, ariko ntabwo izigera igarura ngo cyangwa igure ubuzima bwajyanywe. Ngayo nguko iby'inkuru yaciye ibintu muri Kenya mu mujyi wa Eldoret, aho benshi mu rubyiruko ruhatuye kugeza ubu rudafite ingingo zuzuye kuko rwagurishije zimwe muri izo ngizo mu rwego rwo guhangana n'ubukene n'ubushomeri. Inyuma ya moto benshi bagendaho hari agenda gakabije kuko baziguranye amagara yabo, bafite intimba yuko badafite ingingo zuzuye kandi barazivukanye.